no omuntu owalimu narora tayari Rest TV kandi nkabulikiro tuloho kuletera updates zitalizimu na zimu mu makuru gaitu aga hano na hali agakubahoga bulikiro saha 5 kwica saha mkaga kandi kiro kino tutungireho mugisa gwa Ministry of Gender, Labor na Social Development izire mukyanga ekyatoro nibenda kubazaho ensonga zitalizimu na zimu kandi omuntu ndi mukazi yokurora harubazi rwange onu nakora nka commissioner musonga ezokurora abantu bihanga bano baba bata safe, that is occupational kurora na safety na health yabo balkurungi mu mirimo yabo eyibakora nturora kiro kinu main thing bali mukubazaho ikintu cyo kurora ngo abakozi abakora mu myanya etali M&M safety yabo when it comes to chemicals abantu bakora mu myanya kanambera hali amafuta nebindi bayirinda bata ibyo bintu twenda waitu evasa katsabe asobole kuba natsoboraho webale kututangira abakutuhuliriza abakuturora musibire muta abanyoro n'abanyoro kati nsemerere muno kutunga omugisa gunu okwijja kunganyira olunyoro tiruterekereire kurungi n'olutoro tindumanyire bunda atama Oluganda nikoko waitu ntwendo tubalizeho kintuki ekyanyu kurugayo ministry run department yawo kagamba leka mwize kiro kino mwegeseho abantu bano hakintu kikwatagana na chemical safety. Yes, ministry yaitu ya Ministry of Gender, Labor na Social Development ekola bintu binge bikwata hamuntu kuruga bwazalibwa kuika bwafa mwana mukozi mukaikuru mulema nkebyo so itwe department yang eyinkulira ya occupational safety and health ekolagana na abakozi kurora ngo abakozi bakoro mu mbera etagenda kubaleta ho buvune rundi kubahutaza rundi kubayita so ekimuha bintu ebitubazaho ebintu binge bikusaba kuleta obuzibu obwo omubikaro hali tukolera baitu hali ekigambo kitweta chemicals tukuzetaga omumirimo yitukola abokuba osanga ngo halo aba processing ebyokulya maybe ne batamu nka flavors ezo nazo ziba chemicals na amaizi gonyini nago gaba mu chemical composition galimu ebintu ebyenjawulo ebigakola ngo maizi so nibye ebyo tukulora ngo omuntu akora mukikaro akozesa chemicals rundi akora chemical tumulinzire tuta ayerinzira atakulora ngo takurugaho takwikwaho obuvune aburambwayo waitu commissioner ntwendo tsoboreho kintuki ekyoso gamba muihanga muno ekusinga kutalbaniza mostly bana abantu abakora mu myanya egyo kandi oba kutunga buno obuhuta rundi obu maybe msesekire rundi yatunga accident hamlemo inyo nka ministry mukozereho kikurora ngo ibintu nkebyo mwasobora kwa mbiyamba abantu abo nkusaba buta picking kintu kimu kionka biru bintu binge ebika abantu abakozesa chemicals katugambe hata abakola na acids tusangire ngo hariho mbikaro hali abantu bakolera bakozesa acid omirime ibakora acid abandi okusaba kuba nokozesa chemicals notanaba mu ngaro otakalire nolugo mukwata chemicals noija nolye ebyokulya byawe so aho kuba ingesting le chemicals ekizibwe kikuika tikikuzoka tikikuzokeraho baitu hanyuma ye biro birabireho maybe nemyaka nibwo notandika kura maybe amaugwe rundiki omundo omotali kurungi kandi kyalugire hali wabaye nokolera otakunaba mu ngalo takalire byokulya byawe so wa ingesting chemicals hati twe nka ministry tukola amateeka nitugamba abakozesa abantu mu bamanyise kibayina kora oba kubana bakwata chemicals azikwata ata akozese kiyo kuzikwata anabe ata anabirenkaha oba kumara kwata chemicals ezo obatereha hantu ahanda ho kulira batakulira hali bakora ebintu nkebyo so aga amateeka galiyo then tuwakola sensitization hati nkabuno tuli fotopoto tukusensitizing abantu abakola na chemicals tuizire kumanyisa abantu ebizibu binu ebikusaba kuruga mu chemicals so omuntu nawe akusaba kwerinda mukama wawe inakulinda baitu nayo nko omuntu kibakirungi no manya obuzibu obukusaba kuruga muri mu byokora then nayo no yerinda so tuizire hano kola sensitization ekyo nikyo kimwe kindi ebintu government ebyekora waitu wabazanko kumwinoho amateka how effective abukwa tubine abantu nabarugaye bene emsango nibaswinga maybe abakama baba abukwa tubahire those safety gears how effective is that law so amateka ago mateka marungi amateka agarumwe bikwetagisa kolebwa omukozesa omukozi naitwa abandi abahika mu kifo ekyo maybe nka client kwijagura ebintu
amateeka go goleka kurungi buli omu keina akora so amateeka go gabaire marungi baitu tukyalinamu obuzibu ku enforcing habwokuba hati nka government tuina resources baitu titukumara kurungi kwika buli hamu okwesanga ngu hali ebikaro omu Uganda muno ebitutakahikiremu habwe namba yaitu ba inspector tuli bayingi so nitwe tuina ku enforcing aitu nka government so tukulenga okurora ngu tukwatagana n'aba local governments abo kuba nibo bali haihi na nebikaro bino hali abantu bakolera so ntwesere nka labor officers tukwenda tukwatagane nabo tubegese ekibaina kurora abo kuba baba ne bagenda yo mbifo hali abantu bakolera baitu ne balora maybe habya employment baitu hatu kwenda amaiso nago bagate habintu ebindi ebya safety na health kurora ngo mukozesa no mukozi bakukwatagana kurungi omukozesa akulinda abantu abakozesa akubaha ebyokozesa kwerinda akuteekawo nke emergency shower izo chemicals obuzi kuba zisesekere zikusensekeire halo first aid eyo inakozesa tukwenda abantu bamanye ekyokora obuzi obukuba buhikireho weight commissioner ntaka kulekire okagaruka mu workshop yimulemu companies zino rundi abakama ba makolero nambere abantu bataliba muna bambakora obakuba batahundire beragiro byanyu bimutero kurangwa abakozi babo bayikara kurungira bande baba mumbera nungi bintu ke ebikusoba kubaba hati tuina katugamba emitendera tuina steps ezitu hondera so tutandika noku advising obutujja mu inspection tukolera ebintu ebisobere mu kikaro kyawe nituku advising ani tukugamba manyire kintu kino kichuse okoroti ntukamagezi akwati tukwenda ogambe ngu nkabanta amanyire kyokora so obwo mara ku advise obuturuga yoko ntukwandikira etogamba tukarora kinu tukakugamba okoloti tukwenda tandikira tugambira kyokozereho tukaire myeze 3 okutugarukamu so nitubalinda batugaruke mabandi bagarukamu tukora tutina abandi buchulera so nitugarukamu nituplaninga inspection endi nkokugambye tuli bayingi muno so tukusaba butagaruka yo mwaka ogwo baito obutugaruka yo tukufollowing up ngo butwabaire hano tukakugamba okole otinoti then nitulora kyokozereho obwo tukurango emirundi yitu izire kulenga mwesa tukandi toina kyo kuhinduraho nikitoleka ngo toina interest kuhindura mu ebyokora so ekifo obukiba kiri serious muno ngo okusa kwita abantu rundi kubaletaho obuzibu obwamani tuina right tuina power omuiteka lya itu kukingaho ekikare ekyo close the workplace so obutukurangu haliho danger abantu bakusaba kufuna okutara kwa amani tukingaho ekikaro ekyo obutukurangu taliho danger ya amani tukusaba kireka kigwire baitu ntukutwaro mu omumbuga ne tukuprosecutinga tukwatagana naba DPP Directorate of Public Prosecutions kurora ngu file yawe tugisindikire maiso bakutware mu court so obogena mu court okusaba kusasura fine rundi nokukusiba iwe ngomukozesa akulire ekikale ekyo mfumo kutererwa kwawe ma Miss Commissioner hali abantu abakora myanya nambere ali chemicals izitalizimu nazimu nkwa so apili yange abantu abakutuhudiriza obokuba nomanya ngokuragana na chemicals omirime yokora mbaire ninsaba otwale interest kumanya okaguza akukozesa boraba oli muntu akozesebwa omuntu ondi abandi bekozesa bonka oli maybe okutunda chemicals niwe mukama weduka baitu nawe twala interest abokuba buli chemical iba kora bagiteraho yibeta safety data sheet information bakwakapapura akakuoleka chemical enu eletineti first aid yayo inakubeti muina kuerinda mukora muti na muti so iwe nko ubakozesa nkusaba osabe omuntu akukozesa akuhe egyo information eli ha safety data sheet abakira bagiyahura mu office rundo mu store so abantu no ba chemicals to bahire information so iwe nko mukozesa ubakozesa oinakaguza mukama wawe rundi mba muina committee okusaba kubaza okurabo mu committee egyo bakwe information egyo iwe boraba no yekozesa kandi okozesa chemicals twaro obuvunanizibwa kurora ngu information eri ha papulo ogi soma rundo okutunga omuntu nagikusomera nakugambira ekiba kugamba omukapapura ako kutweta safety data sheet okore ebiriho akapapura
Kale webale muno kandi ogo nuwe commissioner kuruga mu ministry ya labor and agenda labor kandi na social development kiro kinu ko kunkusobolire bali mu rubuga urwa Fort Poto hata ko hotel nambe bali mu kusoma saha abantu kurora ngo bayirinda obukindu ekintu ekwatagana na chemicals hamerimo eyibakora emu etali nemu ninyowe Justin Nyakaisiki reporting live akuruga mu rubuga urwa Fort Poto. Back to you, Aduna pleasure ogumze